Ushobora kuba wibaza umuntu ashobora guterwa inkingo zingahe, ese ko hari abadutera inkingo aho ntibizatugaruka, uyu munsi rero twaguteguriye mu gace kacu k'ubuzima ikiganiro kigaruka ku mubare w'inkingo umubiri wacu wemerewe. Ni muri urwo rwego rero tugusaba niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yacu ndetse niba waranayikanze ntiwongere gukoraho kugira ngo utavaho bya bindi bita gukuraho. Dutangiye rero ikiganiro cyacu tugiye gutangira twibaza ese umubiri w'umuntu ufite ubushobozi bwo gukingirwa inkingo zingahe? Niba ubyibaza cyangwa se utanabyibazaga byibaze n'uyu munsi utubwire niba ni uwuhe mubare utekereza w'inkingo zishobora kuba zakwinjira mu mubiri wawe. Ese ziramutse zirenze hari icyo umubiri wawe waba, cyangwa se ibi turi kwibaza n'ubundi nta n'aho bihuriye n'ukuri nyakuri. Ndakwibutsa kongera gukanda subscribe niba utarabikoze, niba warabikoze wikwirwa ujya gukanda, uzajya ubona amakuru yacu tukugezaho buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Dutangiye rero, inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwa muntu zivuga ko umubiri w'umuntu nta mubare w'inkingo ntarengwa ushobora gukingirwa, kuko ufite ubushobozi bwo kwakira no gukingirwa inkingo zishoboka zose, kubera ko ziwufasha kongera abasirikare bahangana bakanawurinda indwara. Iyo hadutse nk'icyorezo akenshi gihita gishakirwa urukingo kugira ngo rufashe mu guhagarika ko gikomeza gukwirakwira, ariko ugasanga abantu batabivugaho rumwe kuko hari abagaragaza impungenge z'uko bashobora kugerwaho ingaruka n'inkingo bagendeye ku kuba ahanini bamaze gukingirwa umubare mwinshi utandukanye wazo. Izo nzobere zivuga ko kuba nta mubare w'indwara ntarengwa zishobora gufata umubiri w'umuntu ari nabwo buryo ushobora kwakira inkingo zose zishoboka, kuko urukingo rufasha umubiri gusa ku ndwara rwagenewe. Dr. Senkeshimana avuga ko nta ngaruka umubiri w'umuntu ushobora kugira bitewe no gufata umubare runaka w'inkingo. Dr. Zimurinda we avuga ko umubiri ugira abasirikare batandukanye bari mu bwoko bwinshi, urukingo rukaba rufasha mu kubongera. Ati ubundi urukingo uko ruba ruteye ni uko iyo ruje mu mubiri wawe rutuma ukora abasirikare buriya mu mubiri tugira abasirikare basanzwe, nta mubare runaka navuga ko ubaho, kuko umubiri ufite ubushobozi bwo kwakira inkingo nyinshi zishoboka. Ibyo aba baganga bavuga banabihurizaho n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, bavuga ko umubiri w'umuntu ufite ubushobozi bwo guhangana n'indwara ubifashijwemo n'inkingo, kuko indwara zose zibaho zifite urukingo umuntu ashobora kuzikingirwa. Umuyobozi uhagarariye ishami ry'isakazamakuru muri RBC Julien Mahoro Ningabira avuga ko mu gihe bigaragaye ko indwara ihari kandi ifite urukingo, nta kabuza ko umuntu aba ashobora kuruhabwa. Ati nta mupaka wo kuvuga ngo babare inkingo umuntu amaze guhabwa, namara kuzuzuza uwo mubare bavuge bati nta rundi rukingo azongera guhabwa. Ntabwo ari uko bimeze, kuko urukingo akamaro karwo ari nk'aho rutegetse umubiri gukora ubudahangarwa, kandi kiriya kinjira mu mubiri cyitwa urukingo nta nubwo gitindamo, gihita cyongera kikavamo, ariko umubiri ugasigara wakoze abasirikare bawurinda indwara runaka. Kuba nta mubare ntarengwa w'inkingo umubiri w'umuntu ugira ushobora kwakira, bivuze ko nta n'ingaruka zishobora guterwa n'uko umuntu yafashe umubare mwinshi w'inkingo, ku buryo ntawe ukwiye kugira impungenge. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda imara abantu impungenge z'uko bashobora kugira ingaruka zaterwa n'inkingo, ko nta kibazo zishobora kubagiraho, kubera ko leta idashobora gushyira imbaraga mu gikorwa kigamije kurimbura abaturage cyangwa kubagirira nabi, ahubwo ishyira imbaraga mu gishobora kugirira neza ubuzima bwabo.
Mu Rwanda gahunda y'inkingo ku bana yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani, itangirana n'inkingo nkeya zari zihari icyo gihe kubera ko umwana yakingirwaga inkingo esheshatu, bitandukanye n'uyu munsi aho umwana asigaye akingirwa inkingo 13 kuva avutse kugera ku gihe cy'amezi 15. Zikaba zishobora kwiyongera bitewe n'ibibazo bishobora kuba bihari nk'uburwayi cyangwa icyorezo gishobora kuba cyadutse, bikaba ngombwa ko hakingirwa yaba abana cyangwa abantu bakuru. Usibye inkingo zihabwa abana, ababyeyi batwite nabo bakingirwa indwara ya tetanusi kugira ngo barinde umwana ibyago byo kuba yakwandura mu gihe avuka. Kugeza ubu mu Rwanda abana bakingirwa inkingo zose nk'uko baba baziteganyirijwe bageze kuri 96%, imibare ikaba yarazamutse kuko yavuye kuri 76% bariho mu mwaka w'2000.